Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an babun utawi kubab min asma'ihi sallallahu alaihi wasallam kang nerangaken setengah saking pira-pira asmani Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babu min asma'ihi utawi kubab nerangaken saking setengah saking piro-piro asmani Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Jubair bin Mut'im saking Sayyidina Jubair bin Mut'im an abihi saking ramani Sayyidina Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Jubair amin. Qala dawuh sapa napa niku abihi. Qala dawuh sapa abihi sami'tu tau krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi rupane dawuh innali asma'an innali iku tetep kaduwe ingsun asma'an ana pira-pira jeneng seraannya mana Kanjeng Nabi. Ana utawi ingsun iku Muhammadun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ana utawi ingsun iku Ahmadu Ahmad. Wa ana utawi ingsun iku al-mahi kang ngelebur. Alladzi yamhu kang ngelebur sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan ingsun ngelebur al-kufra ing kekufuran. Ana wa ana utawi ingsun iku al-mahi kang ngelebur menghancurkan alladzi yamhu kang ngelebur sapa Allahu Gusti Allah bi kelawan ingsun ngelebur al-kufra ing kekufuran. Wa ana utawi ingsun iku al-hasyir kang ngumpulaken maksude alladzi yuhsyaru kang den kumpulaken sapa annasu menungso den kumpulno ala qadami ing atase delamaan ingsun. Artine ning sore Kanjeng Nabi kabeh. Yuhsyaru bakal den kumpulaken alladzi yuhsyaru kang den kumpulaken awa ana utawi ingsun iku al-hasyiru kang ngumpulaken yang mengumpulkan yaumul mahsyar. Alladzi yuhsyaru kang den napa niku kang den kumpulaken sapa annasu menungso ala qadami den kumpulaken ing atase delamaan ingsun wa ana utawi ingsun iku al-aqib kang mungkasi yakni kang terakhir pungkasane saking para nabi lan para utusan. Wa ana utawi ingsun iku al-aqibu kang mungkasi tegese aqibal anbiya geniku sing mungkasi para nabi lan para utusan falaisa ba'dahu nabiyyun maka dipastikan setelah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak boleh kenabian, tak boleh utusan. Ada pun wahyu terputus terakhir dipaneka Gusti Kanjeng Nabi. Anapa? Karena Kanjeng Nabi kak dinta yotos likafatil khalqi. Duk sekabina para makhluk. Sekabina para makhluk. Jadi tak butuh ke Nabi boleh, tak butuh ke utusan boleh. Karena Kanjeng Nabi ini keampun mencakup sekabina makhluk. Kanjeng Nabi yotos engki panika dek sekabina makhluk. Baik bangsa jin, bangsa malaikat, bangsa manusia, makhluk saja panika. Kanjeng Nabi ini sebagai utusan dek sekabina makhluk. Bitabi nabi-nabi sebelumnya. Bitabi nabi-nabi sebelumnya. Engki Kanjeng Nabi engki gak dinto sebagai pungkasnah dari Nabi engki katipun panapa kalaban Nabi Isa. Karena Nabi Isa kan bekal turun nah.
Berarti kan kepada Nabi boleh, enten Nabi Isa nika pungkasan bagi kaum, bagi umat yang kepada Bani Israel. Karena Israel nika Bani Israel nika beri pan nabi bi Gusti Allah. Tak cocok paten, tak cocok paten. Maka Nabi Musa nika adalah Nabi Isa nika adalah nabi terakhir dari bangsa Bani Israel. Tetapi Nabi Isa sekalipun toron neng akhir waktu, karena Nabi Isa makin yangka dengan Gusti Allah. Nabi Isa yangka bi Gusti Allah. Sebenarnya kan makin shibhu Isa, senyeropanen dengan Nabi Isa. Shibhu Isa, itu saya salib kasa. Saya menurut keyakinan di luar Islam, ini adalah Tuhan Allah, Tuhan Bapa, beda Tuhan Anak, beda Tuhan Ibu Siti Maryam, Tuhan Anak kieu peneka Nabi Isa. Lah sebenarnya kan Nabi Isa mangken neka sebagai penebus dosa ni kajaan adalah Nabi Isa. Umat Islam enten karena neka koja shibhu Isa. Sedangkan Nabi Isa pasti turun ning akhir zaman ben Nabi Isa yang kika dintoh syariat tetap syariat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ngakui syariat tetap berarti tak merubah deka status Kanjeng Nabi sebagai otosan pongkasnah para otosan pongkasnah para nabi. Karena Nabi Isa sebelum Kanjeng Nabi cuma yang kak bi Gusti Allah pas epatoron pole ben tetap ngakui syariat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Jadi punten sobung perbedaan, sobung pertentangan antara Kanjeng Nabi sebagai al-aqib. Makanya aqib nika maknana terakhir. Mas aqib nika cepon nami masyhur lambe cocok bi nyaman aqib ada boleh ning situng tok. Bi embai nyame aqib. Kok dijenengi aqib? Iya wis aqib iku tepak, bener janami. Ada boleh, tandi tretan boleh. Terakhir jebi tibi ini kan nyama dari mbah. Tayyib. Oleh karena itu cak percaya aja mun bedoreng ngaku nabi boleh, bedeng ngaku otosan boleh. Karena Kanjeng Nabi pun kocak apa? Nabi al-aqib wa ana al-aqib. Engkau sebagai pungkasan. Berarti aqibal anbiya falaisa ba'di nabiyyun atau falaisa ba'dahu nabiyyun. Nah, rengkok terakhir kenabian dia ada boleh. Taib. Aneka nerangaki pan berempan asmana Gusti Kanjeng Nabi. Saya nyamana pertama ki peneka nyamana ana Muhammad. Nyamana Kanjeng Nabi adalah nama Muhammad. Nyama Muhammad kak dinto sebelumnya ada orang AKB nyama penikah. Ki nyamana Kanjeng Nabi banyak. Toha, Yasin, Muzammil, Muddathir. Nyama-nyamanya Kanjeng Nabi kapi ini kan? Asmana Kanjeng Nabi kapi ini kan? Ya ayyuhal Muzammil, ya ayyuhal Muddathir, Toha, Yasin. Kapi nyaman Kanjeng Nabi. Nah, ya. Keng cuma nyama se masyhur ingki peneka Muhammad wa huwa ismu alamun aneka maknaha al-mausuf bil mahamidil katsirah al-azimah. Apanya makna Muhammad ini kenapa? Al-mausuf bil mahamid. Muhammad ini kan maknana al-mausuf bil mahamid, orang sadi sifat terpuji. Al-katsirah sebenarnya al-azimah seagung. Nyama Muhammad berarti mon beda orang tua abri nyama de anak re nyama Muhammad berarti pengeterok nering tua nika sepaja anak nika terpuji kelakona, terpuji akhlakah, terpuji sifat-sifatah. Kanjeng Nabi adik nyama Muhammad nika adalah al-mausuh bil mahamidil katsiratil azimah. Mahmud nyaman Kanjeng Nabi kia. Hamid nyaman Kanjeng Nabi, Mahmud nyaman Kanjeng Nabi, Muhammad juga asmana Kanjeng Nabi. Seepoci, ya
orang sepaling banyak mojina sera Ahmad. Mon Muhammad orang seandik sifat seterpuji. Nyamana Muhammad. Sifat tah bagus melulu Kanjeng Nabi. Tandi sifat coba sekali Kanjeng Nabi ini. Tandi sifat coba sekali Kanjeng Nabi ini. Makanya kocak Muhammad. Bada Ahmad neka adalah segot af'alu tafdil. Ahmadu aneka nutwakidaka al-intiha. Mentokon Kanjeng Nabi ini ke sepaling bisa moci ke Gusti Allah cuma Kanjeng Nabi. Mereka baca Ahmad, Hamidun wong kang muci. Ahmad wong kang banget oleh muci. Ya. Berarti Kanjeng Nabi neka sepaling napa? Bimakna fa'il semoci napa? Sebanyak moci dekat Gusti Allah bentada sebisa moci ke Gusti Allah melebihi poci na Gusti Kanjeng. Mereka nak baca Hamid. Beda nawe baca Ahmad. Beda Hamid, beda Ahmad. Beda si bimakna al-maf'ul. Ahmad bimakna maf'ul, bena bimakna fa'il. Ahmadu wong kang banget mujine. Beda si makna maf'ul. Ahmad ini ke bimakna al-maf'ul. Napa maksudnya? Ahakkun nasi bitsana'i walhamdi. Orang yang paling berhak untuk kita puji, untuk kita sanjung. Serah Gusti Kanjeng sampean mon moci orang sogi polan loman poci bi sampean tada orang yang melebihi loman Kanjeng Nabi. Sampean mon moci do orang sak suara nyaman pantas poci suara nah pola nyaman. Maka Allah Ta'ala tak ngotos situng Nabi pun kecuali pasti nyaman suarana. Ben Kanjeng Nabi ahsanan nasi sautan, paling nyaman-nyaman suara yang kipaneka suara Gusti Kanjeng Nabi. Cuma mukjizatnya karena yang lain. Nabi Dawud aneka mukjizatnya beda suara. Nabi Yusuf mukjizatnya beda wajah. Mon sampean moci kereng genteng pantes karena reng genteng patot menepoci. Kanjeng Nabi wa kana nabiyukum ahsanan nasi sautan wa wajhan. Kanjeng Nabi ini ke paling bagus-bagus suarana orang ben paling genteng-genteng orang. Jadi Kanjeng Nabi saya paling berhak poci. Moci reng genteng saya paling berhak poci Kanjeng Nabi. Moci orang loman. Moci orang se akhlaknya bagus, moci orang se ahli ibadah, ya ada lah. Berarti tak ada alasan untuk tak moci kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi poci pantas Kanjeng Nabi ini kemudian pacil terpuji. Mereka baca Ahmad tapi bimakna al-maf'ul ahakkun nasi yang kita paling hak orang bisana'i yalam walhamdi tegesa poci. Oh ya Allah, Kanjeng Nabi alifiyul amfi, mimiyul fami, nuniyul haji. Sampian ning Al-Qur'an, mayoritas Al-Qur'an, rata-rata Al-Qur'an nyebut gelar Kanjeng Nabi. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir. Umpama Allah Ta'ala ini kan nyebutnya mana, mesti beda gelar. Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah. Ki beda Rasulullah nah. Allah Ta'ala memanggil Rasul, memanggil Nabi. Inna arsalnaka innallaha wa malaikatahu yusalluna alan nabi. Saya rasa maksud Nabi kan tuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi selain Kanjeng Nabi ini kayaknya eyolog kelaban nyaman Nabi tibi kecuali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eyolog berenggelar. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biidnihi wa sirajan munira. Nabi lainah, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam nang bani swarga bi'binana. Ya Musa khudil kitaba biquwah. Ya Ibrahim
ya Musa, ya Isa. Yolok nyaman nabi tibi kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nutuaki kanjeng Nabi ini kan Nabi paling terpuji. Al-Quran mulai nyebut nyaman kanjeng Nabi. Mayoritas kebanyakan pasti neng budi ini kepada Rasulullah. Pasti pada Rasulullah. Wa ma Muhammadun illa rasul. Sebutnya mana yang pasti pada apa? Rasul. Pada Rasul. Betul kening manggil kanjeng Nabi ban seroban itu kening. Allah Taala saya tak terima. Muhammad tak kening. Mat tak kening Pak. La taj'alu du'aan nabi ka du'ai ba'dikum ba'dha. Ba'an mon ngolo ke kanjeng Nabi. La taj'alu du'aan nabi. Ba'an mon ngolo ke kanjeng Nabi jaban seroban jan Allah Taala. Ba'an mon ngolo kanjeng Nabi la taj'alu du'aan nabi ka du'ai ba'dikum ba'dha. Sebagaimana ba'an ngolok de ke kancan nah. Dalam Al-Qur'an nih kan. Allah Ta'ala dabu tak terima Allah Ta'ala mun kanjeng Nabi yolok ngar-ngar-ngaran ngak nika ngak ngolok kancana ngak ngolok tetangga ngak ngolok sera tak cek sampai dadi cek sampai ngak nika mun cara ngolok kan orang ngasalawat harus beda tata krama lah. La taj'alu du'a ar-rasuli kelero la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwadha falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi ay an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun alim. Janganlah kamu menjadikan panggilan Rasul di antara kamu sebagaimana kamu memanggil sebagian di antara kamu. Ben ngolok kanjeng Nabi ka du'ai ba'dikum ba'dha. Allah Taala saya tak terima. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Abah, mun ngolok Rasul, mun ngolok kanjeng Nabi Rasulullah cek ben saroban. Mangana salawat mungkin ngolok kanjeng Nabi. Salam Muhammad. Ngolok kanjeng Nabi pun cara kata dia cek ki badan kanjeng Nabi tak oleh apa bidana badan kanjeng Nabi bi taden kanjeng Nabi pada Pak badan kanjeng Nabi ki swarga kanjeng Nabi ki audit kanjeng Nabi bi samare setan kanjeng Nabi tada bidana pada hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum tang audit bagus kang kuiban kapi tang mate bagus kang kuiban kapi dadi setan Nabi audit kanjeng Nabi pada cek ban serobon. Allah Ta'ala saya adabu la taj'alu du'a ar-rasuli ka du'ai ba'dikum ba'dha. Ben mun ngolok Rasulullah cek ben seroban mun salawat mun tak bisa salawat tau salawat dan bengok neng-neng. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asha wa daraji atfatan akhirnya pas lagu remik, lagu reggae, lagu dangdutan, lagu rock, keroncong macam-macam. Masa ngolok kanjeng Nabi di jaran? Lah, tak senika Pak. Benih sini kalau Ta'ala saya tak terima. Al-Quran ngolok kanjeng Nabi kalau ben gelar ya ayuhan nabiyyu, ya ayuhar rasulu. Pas umat tak ngolok kanjeng Nabi, oh bu, ngolok kiai masuk mantas ini kah? Umpama gula tak ngaji umpama tepat berai umpama pian ada ente olok kaya wa entar ke jendelo Gus Wahid billahi tak buka jalan gua billahi tak buka jalan dek remeh sampean rakorakan edele kiai tak pantas Pak doa apa boleh rakorakan asmana Gusti Kanjeng bit ta'zim kelaban amul ja'aki ben ngagungaki bil mahabbah penuh kelaban cinta seni kane ke sekoca alangoy kelaban salawat bergelimang kelaban salawat masih tak lagu ya masih tak nyaman pokok namanya solawat ane kan hanya memanggil ke Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ane kan berarti teguran dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kang kuy oreng-oreng saya memanggil ke kanjeng Nabi ya
memperingatkan iki cek sampai aneka adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang beriman untuk memanggil nabi ya. Artinya apa maksudnya la taj'alu du'a ar-rasul nika ai ittaqu du'aahu alaikum bi an taf'alu ma yuskhituhu ban cek sampai takwa aben cek sampai loko-lokan cek sampai ben ngolok enggak kancana karena perbuatan sing aneka kebeteraki Kanjeng Nabi bentu makanya tak oleh ngangkat suara iya tasa suara Kanjeng Nabi ini tak oleh ngangkat suara iya tasa suara Gusti Kanjeng Nabi elarang ke bi Gusti Allah Subhanahu wa taala tak oleh Pak padahal ngangkat suara badan Kanjeng Nabi ada Kanjeng Nabi jadi pada setelah ngangkat suara ngarasana Gusti Kanjeng Nabi tak oleh ngangkat suara iya tasa suara Kanjeng Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Janganlah hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Beun cek sampai rakorakan mun diadeun Kanjeng Nabi, cek sampai melebihi suara Kanjeng Nabi, suara Nabi dia. Atur Pak ke Kanjeng Nabi mun matamu ya, mun teromangke Kanjeng Nabi. Talle pun suruh berjalan Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, kula dengan tek keneng. Walaupun ngolok Rasulullah, tapi suara lebih tek kita bang suara Kanjeng Nabi. Allah Taala sing ngatur nih kan. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum ba'dha. Dan janganlah kamu berkata kepada Nabi dengan suara yang keras, tak oleh. Tak masan tak suara dan Kanjeng Nabi. Allah Ta'ala saya tak terima kau bener Kanjeng Nabi. Apa resiko nak? Rakorakan ngar-ngaran karajeria. Loko-lokan Kanjeng Nabi serakorakan kelaban suara santak karajeria. Antahbata a'malukum wa antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ancor amal ibadah sampean. Sia-sia amal ibadah sampean. Karena tadi adab ke Kanjeng Nabi aja. Kurang ajar ke Kanjeng Nabi aja. Loko-lokan Kanjeng Nabi, ngar-ngaran ke Kanjeng Nabi. Kurang ajar orang karajeria. Amal ibadah ancor Pak. Sekadar meteki suara Kanjeng Nabi, ya atas suara Kanjeng Nabi. Sekadar ngolok ban suroban ke Kanjeng Nabi, bisa mancor ke amal ibadah. Mangkan gula bak nyocot bab solawat nikah. Cek ngar-ngaran ke Kanjeng Nabi. Cek ngak ngolokan jana. Muhammad. Apa sih ya? Ngolok Kanjeng Nabi Muhammad karajeria. Ngaku Muhammad kan janda. Ngaku Muhammad tetangga, ngaku Muhammad tretan bola. Tak ada rasa ta'zim, tak ada rasa penghormatan, tak ada rasa pengagungan ke Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wah neka terangaki kak neka sopaje orang neka pakai adab tak bener pak Kanjeng Nabi saya tak terima. Bahkan mon bado orang ngolok ke Kanjeng Nabi dari beles Kanjeng Nabi, bado orang fudu ngolok Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tak poron, tak kesokan. Tak poron Kanjeng Nabi mon amal orang ni ancor gara-gara ngolok Kanjeng Nabi. Karena pun lebih ayat ni la taj'alu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Bi Kanjeng Nabi mon bedo orang ngolok Kanjeng Nabi atuat, Kanjeng Nabi atuat kia. Ari mon tekian suara nadisa amal rosak. Kanjeng Nabi tak tero amal jeri rosak. Kine sareng Kanjeng Nabi. Muhammad, yot. Derin takok suara orang jadi melebihi suara Kanjeng Nabi. Dari belas Kanjeng Nabi, mon gula mon kuah gula. Tina ancor lah ancor. Sarana siapa tadi adab. Yaudah ya jia. Tak manfaat orang kuah ilmu naban. Mon bengal ke guru. Tak Kanjeng Nabi tak sini kawan. Hari mon masa tak suara kader terus engkau tang suara ibadah suara orang jadi ya ancor ibadah. Pesan tak gitu Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, lebih. Petegian boleh lebih Kanjeng Nabi. Dari tako amal ibadahna ancor. Nikah, wah penting nih pembahasan nikah. Ya, nikah nyaman-nyaman Gusti Kanjeng Nabi. Anak Ahmad bisa bimakna fa'il, bisa bimakna maf'ul. Engkau saya paling moci, dan engkau saya paling terpoci. Saya buat afdal tafdil. Wa anal mahi. Engkau sebisa ancor dek kekufuran.
mau ada kanjeng Nabi. Dari kamu kulit sama noneng cara na sholat. Saya melajari sholat kanjeng Nabi, saya melajari niat kanjeng Nabi, saya melajari apa sah kanjeng Nabi, saya melajari ibadah kanjeng Nabi. Tapi bahkan kelenon sebu, masuk WC belajar kanjeng Nabi. Soko saya kacer pekada keluar, soko saya kanan, maja doa sebelum tidur, bangun tidur, sebelum makan, setelah makan. Belajar kapi kanjeng Nabi. Amal siapa kanjeng Nabi tak bisa. Cek ada kanjeng Nabi, ada Al-Quran, ada kanjeng Nabi, ada Isra Mi'raj, ada kanjeng Nabi, ada Ka'bah. Karena Ka'bah Robi Samul je Yisapen polan pada Fathu Makkah sebagaimana beri saya terangaki. Saat berjuang saya kanjeng Nabi. Nah, kekufuran merajalela. Kocak zaman jahiliyah. Engkau sema ancor kekufuran jan kanjeng Nabi. Anal mahil ladzi yamhullahu bi al-kufrah. Engkau sema ancor kelaban badana sengkok sak yotos dening Gusti Allah. Karena kanjeng Nabi ngaku nabi wajib hukumah. Kanjeng Nabi ngaku nabi ini wajib hukumah karena orang wajib iman dan percaya dekah kanjeng Nabi. Sengkok nabi, ana Rasulullah, ana Nabiullah, wajib kanjeng Nabi. Bener mulana sombong. Wajib kanjeng Nabi ngaku nabi neka. Ben kanjeng Nabi nutuaki basyariyan nah. Cek bawa kanjeng Nabi re manusia bener malaikat. Itu tuaki bi kanjeng Nabi cengko re manusia. Saren, ada Sapa aja tak yarane malaikat kanjeng Nabi ini berarti kanjeng Nabi ini dari bangsa manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum dari golong depan kapi. Benar-benar telah datang kepada kalian rasulun seorang utusan min anfusikum dari golong depan kapi daripada manusia. Bahkan berdasar tebu bener min anfusikum tapi min anfasikum. Ongku lah datang deban gapi otosan dari Gusti Allah min anfasikum bener min anfusikum min anfasikum dari orang sepaling bagus orang. Pasera Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Masya Allah, la ilaha illallah. Wah nika banyak penjelasan nika ki anal mahi, wa anal hashir, wa anal aqib. Terangkilaku be, kula keburu polan. Ki antara setengah petok onjeng nika istiwa, nika pun jam setengah petok dapat seperempat. Tak terima lah kadung nerma konceratan Garapan mak semaan Ini laku insyaallah tetap bahas nikah malah lebih mantap, malah lebih dalam hati nikah lebih kintreng dengan Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi asal abu teh malah penuh dengan adab tata krama. Tikal masalah mungkin jamnya salawu tak banyak nek kenean tapi nambahin khusyuk, nambahin cinta ke Kanjeng Nabi. Bahkan mungkin po sepo Kulan di Jamiah malam Jumat ada tampung karena almarhum Abah Mak Tolib, Maji Busro, Lis, melok kon biryo, do tidak melok leren nih, melok mari ini bir, tak jemput di kau mari ini. Ini masih lewat uang, lagu na nakon, tapi tak ada syawat kuat so, ajak kerja Pak sobung Pak cereng mancing kang Kanjeng Nabi mata tidak pedagang kanak bini itu Pak Mahlul Qiyam gula yon ceng situng majelis tahuning majelis napa majelis temotok sepetok roh lekarung depak gula Mahlul Qiyam salala seberan pando aroko muageje le tak di masa kali ke Kanjeng Nabi bajen Mahlul Qiyam medek seneku bendera ro medek kanak bini ning tengah lapangan medek kanak bini gula tak kuat gula pun tak kuat gula tak sanggup gula silingak nikah langsung ngocain langsung ting tak rokaruan bi gula bi sandi majelis sekali lang nyam keranyam bi gula tak toman tak jeng boleh lah kalala jan gula bener macam Kanjeng Nabi beda jarang mancing aku Kanjeng Nabi tadi tak ada tak ada sopan san jarang guru sale orang tak terima guru sale orang tak terima Pak guru diperlakukan tak terhormat tak terima Reng tua, lakukan tak terhormat bi orang, pegel terus Kanjeng Nabi.
Perlakuan kita terhormat nggak nikah? Harus pegel, harus beri cemburu, harus beri temburuannya. Nah, insyaallah laku kia bahas asma-asmana Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nambah nama mahabbah cinta dekat Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma shalli afdhala salatin khuluqatik sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama dhakaraka wa dhakara dhakirun فلعن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد دنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره فلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيد محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره فيلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نهضى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من صلى وسلم عليه بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب به الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض المغارب وخصوصا المهاجر أحمد بن عيسى وابن عبد الله وسيدنا علي بن علي وخالد عقزم والفقيه المقدم جميع ساداتنا لبا علوي ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري والإمام القسطلاني ثم إلى روح صاحب هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خل عبد الله الجدور وزوجته الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خل عبد الله إخواني أمواتنا وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجاته في الجنة ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفعاته في الدين والدنيا والآخرة وأن نتغشاهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة